Hello, good afternoon. Kano tawdose cover site 28 ki ko yam nungaiba cover kano di yawde news di yawde adum karam mayay nung kano tawba haitare ko news things ko ahamada krejiwa se ngarang koigi liquor policy case na ko kano na CBI na phaaबने ko CBI na phaabasida moise sa evidence yaudabida phaaba oileramena koigi kano na sub high court na ko Delhi high court na moise mara leite na moise thadora ebo ko crazy was ado duna headline paw ni yawre ka na important na paw dina te sidigi khangma yabase kaino hara kanda koigi sida tama makhak sijane ko tama maka ide sida discharge discharge habisiga tam ani lei ko discharge habisiga equital habisiga ani se thadorok pa ngatane ba ani makse ko release ngatane ba sijana release ko before actual trial tawdringa da thadorok ba se discharge ko ba habidi maral kem leite na si kejuan thadora is a discharge ko ko equital hai taragadi koigi se release thadorok ko release after after full trial full da tawra matungda mado marale ramdre na thadorok da na equital ko ko ani se khangadaba adi ko aduga ai sisima si ani se khagani ko aduga CBI ga ED ga khenabisisu CBI haisena kaino Central Bureau of Investigation ko masi karamba Central Bureau of Investigation se masi karamba ek ke makhada leige har kande the Delhi Police ko Delhi Special Police Establishment Act ko 1946 ki makhada or mana direct put tawbadi nati ko maze statutory body dinati ba ko act sina pura same dinati ba but tawdabu kaidaga har kan act sina power pi ba haitare CBI se ko aduga masi se karama ministry ki makhada tawga har kan Ministry of Personnel Public Grievance and Pension ki makhada thabak tawdoini aduga masi sina ka tawga har kan corruption mana thiga to ko corruption gumba economic offense gumba adiga conventional crime gumba ko adugumba se thiga tuine ba sijina ko adugumba se aduga ka to hara kanda ED hasiding enforcement directorate habane ko enforcement directorate side kari department ke makhada lege higher gati mase kaino hara kanda Department of Revenue ko Department of Revenue kari Ministry of Finance ke makhada leidene madi paisa khatangi oidene ko sisi financial crime khaktane mana thigatoise ko ado mana thigatoiba ek haitare sisi masijina ek sigi power pi bene CBI sigi power pi bene ko EDCD ka tawga hara kanda EDCD mana magi power se kari ek sina ga hara kanda PMLA 2002 ko aduga Foreign Exchange Management Act na FEMA na late 1999 ko ani sigi matung ina mase ED se thabak tawrak toine ko hadi crime je thigalak toine ek ani sigi makhada pan ba yaba खुदिमक से ED ना लोइना पाइगनी को दुगा CBI दी याम थबक से याम चावे मादी हाइदी CBI दी थबक से याम माइगी फ्रॉड ओए को थबक तब CBI से ED से खरा ED से फाइनेंशियल क्राइम खक्तनी CBI से करप्शन इकोनॉमिक ऑफेंस
adagi crime conventional crime atopa crime ma'am so yaw to ni mai gi ko aduna sigi di akoi CBI ni ko CBI gi mai se money laundering gi tamakta crime se money laundering tawe haina phai ni ko adu dama khangsal ho yare ko next Afghanistan da Pakistan na bomb thada bagi paw ni ko Afghanistan se sidesta Pakistan na bomb caps haidi declare open war hai ta ko Pakistan na bomb thazalaga open war tawre ko open war tawre haidi kanoda haidi Afghanistan da ko ado kari haidi casualty se Pakistan hai se ko Pakistan military na hai se 274 militant hardly na claim tawri ko militant hardly Taliban hai tare ko aduga Taliban hai na mo Pakistani force 55 Pakistani soldier hardly na claim tawri ko ade open war declare tawre ko Pakistan na aduga air strike ma Afghanistan na launch tawre ko aduga kadoga har kanda ade haidi sidesta accused stories hai dare ko haidi Afghanistan na sauri se kari maram gino habdo ma hajara ke ko Afghanistan na sauri se maram di koi gi Afghanistan Pakistan na sauri se na kari gina ga di koi gi militant group ama le ko militant Pakistani militant group kari Taliban sigi Taliban Pakistan se ko sigi Taliban Pakistan se mogi lot fam se ka no Afghanistan da lot le ko aduna Afghanistan da lot panina masig se Taliban se Afghanistan da lot panina lot ka Afghanistan da hai se lot kanu hai bani ko noina losan dana aikoi yamna phibam soe Afghanistan noi lot kanu na hai bani ado Afghanistan hai na koi na lot banate koi gi kasu ira leite noi manungi kanoni hai se hai di noi mari gi terrorist group organization ni ko aduna Pakistan hai se koi ga mari ga le na de tase me gi Taliban sika Pakistan sika Afghanistan Taliban masagi le sai ko Afghanistan ni Taliban masagi le sai moi da rule tawri se sisiga ya mari leina babadi ko aduna Pakistan na chingna bane adada India se yausale ko India na hai se kaino har kan noi war tawna ga aduga Pakistan na hai se noi ki internal affair do externally puthora kanu ka hai ko aidi kai hai ni noi ki manung da thokpa thodok to mapan da taina ganu ko aidi mapan da taina ganu ka hai bani ko ado yamaru odise sigi war sigi horofam se karin har ga di sigi tariki Taliban si ko Pakistan ki Taliban si hai tare ko ado koigi kanoda sise ko Pakistan ga jigusi war tawne ba mafam hai tare ko Pakistan ga war tawne ba mafam je border hai tare ko border se koigi Duran line ko Duran line hai se kaino har ga di koina Pakistan ga koigi Afghanistan gi border se sise Duran line ko Duran line se sida ne ba yamba ID sigi Duran line se am sangi ko Duran line hai ba sigi border sim su khangsalo ko ID kano Pakistan ga Afghanistan gi border se mas ise kanana ID historically 1893 da ko British ki koigi diplomat amana ko Duran hai Sir Henry Duran hai ko masisina side established tarabane 1893 da ko aduga kadoga har kanda dispute che kaino har kanda koigi sisina kari da ka har kanda sista Balochistan hai na lei ko Balochistan sai Balochistan ki area se mayai thigang sisina ka Balochistan ko mayai thiga
mana ka'e ko adagi traditional Pashtun tribal area na sila yung Pashtun tribal area Pashtun ko Pashtun tribal area hari singsu mana ka'e Balochistan ki area khara su mana ka'e ba aduna phasana separate tawbana line na te so just is a buffer zone oina matamda kano tawna ba ina same giba line ni ba ko aduna maram morakanda hujikse war se amna tawna adi sigi line sigi matungina ko war se am tawna ko next dura line simsu khangchalo ko dura line hai se kaino hai ko problem dura line geneva problem am thois okay next koi gi bad publicity kaino ma wa naure sida yam bad publicity hai se kaino bad publicity hai se atai kamna te koi gi AI submit taw matamda ko AI submit taw matamda yamna phajadaba thodok khara thoi like Galgotia University na Galgotia University ki moigi kaino ma su thoi dana University ki moigi Chinese robot ama putho bagi watho amsu leire na ko Chinese robot ama putho bagi adagi kadauga hara kanda amana kadauga hara kanda koigi youth congress ki protest ama kana tawe ko protest se kaigino haragadi Russia nati sorry USA da koigi trading tawbodo yamna koida favorable oidaba USA da yam favorable oi habaki matang da youth congress protest tawe adugi leader jing se phai ba me ko phaba sida kadong hara kana Delhi police ki mi jing sina adudo Himachal Pradesh ki police hai tare ko sida isa phaba sat pai tare Himachal Pradesh ki moigi leader ahom sigi youth congress ki leader ahom phaba sat adu Himachal Pradesh ki police ta kayam hairam de na hairam da bida changaga phaba gi Himachal Pradesh na moise kano taweba adu do akoina kari hai gara kanda in interstate police stand off adi kada police phaba ido adi Himachal Pradesh ka police na Delhi police se pharaga FIR san chale aduduga kadogara kana moida madu adi phabagi masisi changakpagi entry permit kari kara piu kholo na matam koina adi numidang chupama sangdana dana lay ko adi against the rule satpadi abonte dana hekta Delhi police ne aduduna aduni ko adi Himachal Pradesh se BJP na paiba state oiram taragadi phagadaba natrebo ko aduduna kadogara kana youth congress na protest torko matamda aidi kadauga hara kanda phaba do ngamdre ne thabak do sa tawa ngamdre ne ko maru oina adu do yamna phajadaba aidi bad publicity ni si yamna phajadaba koi India gi oiba yamna kali maida kali tainingai oiba pot ni si ni ko next Kerala paradox si Kerala paradox su kashu important oibati natti ko batawadabu sigi kano sida yamna phajaba di yamna phajaba pot khara haibuko Kerala paradox da hai se kaino har kanda koigi silver economy kan hai silver economy hai se kaino what do you mean by silver economy Kerala da silver economy se lehen jisine silver economy sa tam khara manas le da palli ko tam khara duni important yam oi silver economy hai se kaino se silver economy hai se ate karna te ba ko koigi society da koigi kai hai ni koigi ahal alai da ko aging society ko aging society se ka doga har kanda moise aging society sigi magi moigi phana bagi da ko production tauba natraga na distribution natraga na goods and service consumptions of goods and services ko goods and services
masise consumption si aging society na production distribution consumption of goods and services tawase masigi system sibo kone silver economy habdi ahalaman singi economy habdi ahalaman singi economy habdi ko silver economy sima akoigi kanoda Kerala da tawba yai hedi kaino di Kerala se akoigi yamna ahalaman yamna leiba mafam oyebo ko silver economy si ko ahalaman yamna leiba mafam oy adeki mana atopa ama so hai adi akoigi Kerala se kato hara kanda Kerala se rare earth mineral yam leiba maru oina rare earth minerals yam leiba rare earth minerals se karam haragadi limonite ko limonite amasung kay monazite sabadi kana mane limonite ai se kay hara kanda ma se akoigi titanium yam yawba minerals amani ko titanium yam yawba minerals ama khakni limonite ai se ko ma se coastal sand da phangi ko coastal sand da adu khangel coastal sand adu na Kerala da coastal sand yam leibni na coastal si se limonite cham phangi monazite su thorium gi kanoni ko minerals ni ko thorium sungnam thungya ba minerals ni masi so ko gi nuclear gi ko gi nuclear program gumada season abya ni thorium ai nuclear program gi radioactive substance hapado adu da sinal so ai ko so monazite limonite ai se Kerala da so yam phangi ba adu da ni ko ma hai se ada Kerala gi sakthok sani ga oiba amana ka dog hara kanda moida port amakak lay Jam international seaport masi se akoi gi kai haini masi se first akoi India gi first deep water ne mas first deep water container ko transshipment port ne container transshipment port ne mas ko masi se develop tawa ma change ba kai gi na ga di akoi India da deep water container transshipment port si yam leite ba ko aduduna Colombo gumba adegi kari haini Singapore gumba ko Dubai gumba da haidi oina seasonable container transshipment je adudo oina seasonable aduduna akoi India gi oina tongana pasana leitamina masigi je develop tawa ma changi sini mo haisi ko aduni adagi atopa mana haiba kanogi ama so silaisama palami karino hara kanda muzi ris hai se kaino hara gadi akoigi thaina akoigi kanogi matamda akoigi yamna ngal aidi first century hai tare ko first century BC gi matamda ko BC gi matamda masigi muzi ris hai se sidai ne akoigi trading yam torame aidi karam Roman traders sing la ami Greek sing la ami ko Arabs country yam la ami adagi Chinese ko sida news amada su yawge ne muziri sai ba mafam sida moi temple am khak lei ko temple sida koi gi kadog hara kanda thong am kha hang to buda koi gi sana gi gold gi hai tai gold gi koi gi coins me am thengnei ko gold gi coins so karamba country gi oram me hara kanda Roman Greek Arab Chinese moi gi maru oina Roma Greek ki ko oirami ba aduna Greek ki kano se gold coins yam lerme aduna tapadi khoi gi sisini ko muziri sai se ko mujiri ai se huzik jikti masi se Malabar coast lai ko Malabar coast kare ka Kerala da ko sisina tre tawnar ma se ko degi si Roman Greek ko Roman Empire Greek ko adagi karogi even koigi kahani Egypt ka Egypt ki kano ka se Egypt koigi Thailand gi South Indian language me ama iraga lerami kai maban su yawgre da ko aduna trading se fasana se lerami habdo ta ini ko aduduni ko next powder
NCERT asks public to return class 8 textbook NCERT na class 8 ki textbook se namu ngarang dagi hawaga Supreme Court na ngarang haigi bito haidi class 8 ki textbook ta Supreme Court se sidaba wat khara yawe na tawgibto adu dugini ko mana kaukalaise thisu kai important budi oi banate next tribal affair minister tribal affair minister na kadog hara kanda forest rights sales aina ama hang to forest rights sales karino habdo I hara keboko forest rights sales kaino and kari matang idiki mana forest rights sale ka sa hara ino hara dam te yengebo forest rights sales se ministry na koigi DAZUA program na malay ko ministry na launch so gibini ko sige forest rights sales ministry na program ministry of tribal affairs na ministry of tribal affairs na kano to ba DAZGUA se hana maming ama tonga na tholami ko adu dusu ningsing si ko haidi sise kari maming ara gadi koina dirty aba abadi koigi pabu habni ko janjatia gram utkarsh abhiyan ko sise karam kada launch tawgiba 2024 da launch tawgibani ko masise hana maming kadaw kari karong har kana Padra Mantri Janjatia Unnat Gram Abhiyan na korome ko hujikti dirty aba janjatia gram utkarsh abhiyan na kawgre dirty aba ise atai kemnati ko ma se maigi atopa maming se kai har kana Birsa Munda ko Birsa Munda ise kaino haragadi koigi tribal freedom fighter amani tribal freedom fighter amakami mai maming atopa se dirty aba ko dirty aba is the father of art habni ko dirty habni art hab father of art habko father of art ne ma tasembagidi masisina akoigi masigi program sina kari tawtoina habda haizara ke masigi program sina tribal area da housing tawba healthcare ko degi livelihood pibiba education ko maroina ko education na Eklavya model residential school legidana adagi tribal adi livelihood pibiba tanda tribal homestay kind lay adagi health akoigi sickle cell anemia na danabagi adugi screening tawba adagi mobile health care claim pangthokpa adagi infrastructure dadi housing dadi koina PMJ lady dana ko PMAYG ko adugumale adumaina sige program sige makha da kadaw ka hara kanda hujike hariba forest rights sales sige makha da la ko ne forest rights sales forest rights sales se kari adi karida tawdino adi magi forest rights sales ke kano se tawdu se kaino haragadi koigi sale hangdokpani habidi koigi forest rights sibgi maramda takna forest rights phangnanabagi damakta sale hangdokpani habidi moigi office oigera ama oigera ko adudo district ke amda ngamde habitugi matangdani ko revamp forest rights sales khangani ko forest ki right to fazana assist tawraga pibinabagi damakta ko magi right claim tawrakpa natraga anu tawdo fazana quickly pibinabagi damakta ko adu atai forest right act khangamani na khale forest right act abidi kaino forest right act FRA 2006
forest ki magi right pibibni ko like individual forest right natraga kana community forest right ko adugumado sibidi khangani na khale next kai haini akoigi from drudgery to systematic working women's role in agriculture is changing ko sidis na haini is kai no har kanda akoigi ngarang han fifth agri and commodity summit taweba adoge magi main theme se kai no har ga theme se woman pillar of rural economy hadi nupi se kadawge har kanda akoina farmer oiragasu lam laitaba nupi sida kano se pibidaba farmer di nupi sina oiba aduduga nupi sida magi farmland di pibidaba aduguma yam tawe khudamana har kanda koi statistics dum yengseba ko statistics yema matamda kadawge har kanda 50% di ko 50% di 50% of women in kaino har kanda agriculture worker ne 50% women agriculture worker ne aduga 50 to 70% women sizina kadoga har kanda 50 to 50% di agriculture worker ore ado 50 to 70% se kano oibam thoktra haidi magi lam mapu lam leizaba nupi oibam thoktra agriculture worker oidi 50 to 70% di don't have land leizade adudi yam lu tra phibam sa adi nupi the right pi gadabani hai nupi thabak suba agriculture worker thabak myam di susai but tawdabu nupi se kadawga har kanda hayeng magi agricultural land do karigumba khogi inherit torpo matamdadi mangonda inherit tawnerba mangonda kano yawdabado ko adudani ko ma haise ko survey taw matamdasu kadawga har kanda yamna phajaba data yam thole survey taw matamda kadawga har kanda female khogi kano haini female kano se 77% ko 70% in rural area the 77% di ko kadawga har kanda working women rural women ko adudubu kadawga har kanda only 77% in rural se working rural women and hydra moi rural area da thabak tawsaba mi se 77 oisa taraga so moi 13 to 14% khataneba agricultural lands cultural lands 13 to 14% khataneba agricultural lands aduna tapadi ka daga har kanda nupi ki thak se agriculture farmers in the ham handari sine ko hai se ko handana su yengam yengi ko aduna ni ko today is the atoppa pot hairagadi masisi handana handana masing dana bagidamata koi kari tawba tai hairagadi koina khwai first kadawga har kanda women's rights se phajana tan taba kodamaina karai dei tani hairagadi Hindu succession law Hindu succession act hai tare ko Hindu succession act 2005 na kadawga har kanda by birth ko hujiki nupi jing se magi inherit tawba yahalliba se women's right Hindu succession act 2005 se ma amendment ni ko Hindu succession act amendment ni se 2005 ta amend tawkhibsina hana yaramde 2005 ta amend tawkhibsina kadawga har kanda
fifth adi women ki rights or heleba mai ki property phangmas property kari daba property phangmas ko legal hair or heleba ko legal hair haidi mapa mapa ki maramatu ju maza da lo yema ta da pizu ya holleba ko haidi hindu succession act si je phajana chana hanba natra haragana lakpati didi ko paisa yam paina bagida makta hawdokhiba lakpati didi ko hujipudi yam successful ore asisi tahonba ma yai ko adegi adi nupi se agricultural land se nupada khatang pi bado nupi da di phangan da bado adu dugini ko adu do masigi ek sina adi nupi da su pi bi ai join oina nupi da khatang pi ne ha bu zum leite ko join oina pi bi ai sisina and also lakpati didi jina su ko agricultural land da kadoge har kan agriculture da hena adi kano ta hon bado thabak thada haning bado adu do bi wari ni ko next ki news ta Meghalaya step up meningococcal disease surveillance meningococcal kanoni ko asi se koi gi meningococcal hai se kaino hara gadi kokta na ba laina amani ko kokta meningococcal disease surveillance Meghalaya da usikana adi disease ki matang sida ko kana kano tawri bani ko haidi nupa ama Agnivir gi trainee nupa ama sidaista naraga sibu ko Agnivir gi trainee sidaista Silong da ko naraga sibu adi adudagi ne ko adudagi protocol in ba surveillance to ba court pa ana tawrise sise kari laina no haragadi harake ko kari laina no harake pathogens ki maming se kaino haragadi Neisseria meningitis sise maming se meningococcus hai ni ko tonga na lain chi ka so ko meningococcus hai ni masi sina ka dog hara kan na person to person id lo hakthi khan bada degi pura corona go badi ko respiratory transmission level respiratory or throat secretion degi transmit taweba ai bidi pura lo khubada dum chakrani bu ko degi corona na budi hele contagious oi ba corona ni hele ba sandopadi but tawbadabu kadoga hara kanda masi jo dum sandokpa hele sandokpa kano taweba ai sandokpada yana kano taweba masi sina karida effect toroktoina hara gadi brain da natra haragana spinal cord da aduduga wagi symptom kari karadi kaino haragadi symptom di kano high fever ko high fever natra haragana ko kano na ba adi stiff neck ko neck se amna stiff oiba ko headache ko nausea adu ma'am jina tawre ko magi vaccine adum lai ko vaccine lai sai ma se control tong na ba vaccine lai sai like meningococcal ko conjugate vaccine ko haidi koigi kokta la na ba laina ni ko asisi siba bo yai ko untreated if left untreated oina tham taragadi siba bo yai ko aduni yamna kano tawba poti haidi nati ba tawdaba Meghalaya da season naraga sigre ko aduni aduga hujik se yam contagious kharadi oibadina hujik se police kano to agnivi yawba trainee moi kun tham di detail tawraga thammi ko yengi ha ko next santi a ki matana santi a ai se kaino santi a ai se khoi gi nuclear gi khulai gi ek to ni ko khoi gi nuclear khulai se kadoba india ki kanoda
the private authority the public ta na ta public ta hana khatang taramani du private ta su yahan bai tare ko santi ek sigi matang da adaida santi ek sigi matang da khara haisar ke santi ek se lak chigai da kari ek hana lerami haraga di all ek chigai no haraga di CLND ek ko 2010 hana lerami adudagi santi ek se lakibani santi ek 2025 santi ek sina kadonga harakanda private authorities ta kano pi bhai tare ko nuclear khulai sabe ya baki or nuclear khulai dina te nuclear energy power plant ga sabe ya baki kano je pi bhai tare adu pi da mi khara nadi nuclear khulai je amna sathi de sok pa kadam mali khot pa mali heng nuclear gi khulai ji gi maram da kano tholak tare disaster tholak tare di kamai to ko to ba ko adu da hangbagi petition tharakpane ko supreme court na adu dani aduga kadoga harakanda hujik sik supreme court ta kano tawri santi ek sigi matang sida but santi ek se kai haini koi gi sidaista tama ka tam pa kano to palle ko SDR aisu ha ba theina bani ko sis khangde SDR se kai no haraga di special drawing rights ko special drawing right is kai no harakanda makoina akoina sise paper goal haraga se khangne ko sise kai no harakanda international IMF hai tare ko IMF na build tauba na magi kano singda build tauba kogi kano hai tare reserve asset amani ko reserve asset aduga sise kari id currency pullaga sage haraga di dollar US dollar ko degi euro ko Chinese yuan ko Japanese yen ko British pound moi ma'am jena pullaga sai ba SDR se haidi SDR na tawri function se kai na haraga di akoina koigi tasebagi di SDR se ba koigi kai na haini country amaga di hana di gold da yonaramani ba gold da poche transaction tawnaramasi gold da yonaramani ba sisina poche leiba yai hamde natiko masisina but tawda bu hana di koigi asset thamna base karida thamnarami gold thamnarami hujikti karida thamnare SDR da thamme SDR ge value se moi aba khatang da thamde US dollar da khatang thamde euro da khatang thamde yuan da khatang thamde yen da khatang thamde pound da khatang thamde moi mayam da thambi se kari gino haraga di fluctuate yam toina tawdanamne global market se dum set stable tawraga leinamne ko adugini ko next santi x kyan tarani ko santi x gi mara hiding se kaino haraga santi x se akoi gi privatization tawgramnina private ki kangu sene su government ki kangu sene su balance ama tawdaba yarun kaino haraga di private authority na madu do nuclear bomb sabni sina agadi kamai to ba adu su ya maru oy ba ko adu duna yam section da ba yati ko adu ka next electricity grid ki matang da ni ko akoi gi india da le ba electricity grid se kana gi makha da le electricity grid aina to kan to grid ai se kaino distributor duni ko electricity distribute to bogi connection map am thammi ko de map jing si ko ado kanana control to ge ko gi indian electricity kana control to ha ge CEA ha bi kaino central electricity authority this is statutory body amani ko statutory body ha bi kaino ma se ek amadi ki sarapane ko aduga sariba ek tana electricity ek ko 2003 aduga sigi kano se adi magi function se karai makadale ministry of power gi makadale masi sina kari doga hara kanda koi gi
grid singsi safety hai tare ko electric grid singsi magi safety gi se grid everything asai connection do ko akoi hydroelectric project power plant degi ko yumau da lai ba changi ba part sing se ko grid form da khai do e ko aduna grid ai se kaino safety grid safety maintain tawna ba degi kari ko safety maintain tawna ba degi standard maintain tawna ba gi da mak tane ba adu duga kado hara kanda ko national electricity plan ko edi prepare tawbada su yaw id koigi national electricity plan ena masulai bako national electricity plan masisina kadoge harakanda one country one grid ko grid amada punjan bagi husik mamangda grid che manga thong leramani husik ti grid ama katang da punjan gre ko one nation one country nati one nation ko yare na khalle atopa amung yengse CE electricity grid control tawbase CEN tawini adu ma haise kaino harakanda C haidi electricity grid se control tawba yadaba hai taragadi masise yam dangerous oisine ma ka haise ko dagi next uncertif aise kaino adu katang khangara loi ko uncertif aise atai kemnate uncertif aise atai kemnate akogi magi role se kaino harakanda littoral combat abni ko ising coastal warfare hai tare ko uncertif aise sise kaya kari na haragadi Arnell class ko haidi magi classes sidne ba dagi ma se kano coastal combat ki damak ta thamane haidi ko adu dunga ka doga harakanda propulsion sidi ka doga water jet propulsion na ko Arnell class ship ne Arnell class ASWC ship chile re ko uncertified se hoje uncertified sa hapsan gre ko ado mai maming se Karnataka da leba uncertified bidagi thonmani ko uncertified Karnataka da uncertified island na ma le adui thonma ko next international law is now dead it rules stay resilient ko adi international law se sikti laitaba ko mesine ko kaya hani akogi Pakistan kanoga kogi India ga sorry India United Nation kanoda United Nation na war husik thoi mem ji thingam ran ngamde kano Russia na Ukraine la dariba adagi USA na Venezuela da la kano toksaliba Venezuela liter phaba Greenland da kana hoiba siguma mem sikse kadoba kai haini ka United Nations na protect tawba ngamdre ko tasena haragadi sida mana panba khara ai hajarake ko panba khara koigi article United Nation ki charter ke matungina article khara lay article 2.4 hai se kaina haragadi koigi principle se kaina harakanda masis article 2.4 se na hai se kaina harakanda koigi member khudimak se United Nation da yawa member khudimak se kadoba ko haidi member khudimak se threat oiba yaba migi soknaba oiba yaba threat or use of force tawba yade ba ko territory amada migi territory amada sanjalaga threat or use of force tawba yade husik tawri ko loina ma USA na to bada tawri adagi kanona
China na Taiwan kari kara da mana id forces na ba hai tare ko sigum se tawri ba sise article union charter ge 2.4 da noi khana ga no ha do hojikti khana ga lai da adu ni ko ma hai ning se adagi treaty am se lai ba sta high sea treaty high sea treaty hai se na kai no ha ga di khoi ki magi atopa mami se kai no biodiversity beyond national jurisdiction ko masi se high sea treaty hai se kai no United Nation na 2023 da so wari sana bane ba ko hadi 2023 da adopt tawgil ne ko adu masi se na ka do na protect ocean environment protect tawna bane ko mana sida high sea hai se kai no high sea hai se ko sea gi part bane ko masi sida 2/3 of the ocean kano tawrine adi 2/3 of the ocean che high sea oil ko ado high sea se protect tawra kan di koi gi kado na har kana all sea se protect tawdoine sine ko adagi amo common difference amo kak su lei ko se yam important oiba difference amo kak su koi gi international ICC na ba International Court of International Criminal Court abama aduduga International Court of Justice abama ko ICC hai su adagi ICC hai su mabani makse kadoba Hague Netherlands da laibani mabani makse ko headquarters hai ko mas adi mabani ki role se tongan tongan leba ICC sina kari role pai ga hara kanda ICC sina koi ki within state ai tare koi ki individual prosecute individuals ko prosecute individuals for the id ngasai gi for serious crime for crime ICC hai sina individual ama phana bagi damakta adagi kai kara gi tawna bai dane ICC hai gadi International Court of Justice hai gadi masi sina masi su Hague Netherlands anima lei ni ko adu duga si sina state ani khana bagi India ga Pakistan ga khana ren khala se ICC sala kane not ICC ICC di International Criminal Court ha me ko aduga ICC hai ga na koi gi International Court of Justice ha me yare sida loire sida lo salage yam nungai ba paw ngasi gi yaw de ko aduna hayemu thainarasi thank you so much